Dobro, Domžale su odličan tim. Domžale u ovom delu prvenstva u 5 utakmica imali su 3 pobjede, 1 remi i 1 poraz. I to najbolje govori o njihovom kvalitetu. Nama je posle 5 utakmica, one prethodne dve sedmice, ovo bila stvarno teška utakmica i bilo je jako važno ne izgubiti je. Mi smo u tome uspeli. Naravno, probali smo i da je dobijemo, ali mi imamo stalno isti problem, a to je problem napadača. Nemamo u napadu dovoljno kvaliteta da bi mogli balans da napravimo, da bi mogli da iskoristimo ovo što igrači naprave do tih poslednjih 20-25 metara. Ali sve u svemu je dobro. Ja, no, nismo bili dovolj konkretni v napadu. V prvi počas smo še poskušali z predložki, na bokih smo dobro igrali, pripravili se neke polpriložnosti, imeli dobre predložke, ampak nekako ti zaključek manjka. V drugi počas so nekako goste pritisnili malo bolje, preveliko prostora smo jim pustili, tako da drugi počas ni bilo neke konkretne priložnosti, ampak vseeno smo poskušali, dali vse od sebe, na koncu je tisti gol izostal, ampak po mojem mnenju realno rezultat na koncu. Ja, no, zdaj že 4 tekme smo malo zadetkov dali, izvlekli nekako remi, kar ni najbolje za nas. Poskušamo čim več pik dobiti do konca prvenstva, da se dvignemo malo na lestvici. V Zavrču pričakujem tu spet neko težko tekmo, ampak dali bomo vse od sebe, poskušali zmagati in vse drugega nam ne preostane, da mislimo pozitivno in da samo to nas bo gnalo naprej.